Welcome guys, welcome to my channel. Welcome to Canigao Island. Nag-prepare ni guys kaning kuan marker ni Magellan dire. Para ini Monday dako nga kuan dire sa kuan Canigao. Kuan pa lamang sa 4 o 5 way makasunod sa kuan isla. Okay guys, manghinto ra. Ada yang grande. Ano mo na? Pila ka minutes? 1 minute. Okay, stop.